Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, Ginoo. Nakita ni Jesus ang mga dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabus kaayo nga naghulog og duha ka dako og miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga kining kabus nga byuda labaw gayud og gikahatag kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra sa ilang bahandi. Apan siya bisan pa sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining paghalad ngadto sa templo sa mga anak sa mga magtiayon sama sa gibuhat ni San Joaquin ug ni Santa Ana nga gihalad si Maria, sama sad sa gibuhat ni Maria ug ni Jose nga gihalad nila si Jesus didto sa templo. Ang usa sa implications niini nga tudluan gid ang bata nga ang iyang kaugalingon, tibuok niyang kaugalingon gitugyan ngadto sa Ginoo. Og para nako bisan gani ako murag wa jud ko tudloi ani sa akong kinikanan nga dong gibunyagan ka ang imong tibuok kaugalingon, ang tag-iya ana ang Ginoo na gyud. Kamo nakasuway mo gitudloan mo ana? Wa sad no? Muna na itong itudlo karon. Si Maria natudluan siya sa iyang ginikanan. Hasta sad si Jesus. Moto nga si Jesus ingon siya, nganong nangita pa man mo nako? Kay bawo man gyud mo nga anhi gyud ko sa balay sa akong amahan. Kay gitudluan man siya. Si Maria sad ang iyang tibuok kinabuhi iya sang gihalad ngadto sa Ginoo. Munang magsigi sa siyang ingon, matuman din hikanako, sumala sa imong pagbuot. Pero kita kay wa man ta ana matudlo usahay kita-kita ra say magbuot, unsay atong ihalad. Og naay lugar simba og way lugar busy man. Bisan gani sa kolekta kanang inighatag magbuot lang ko diha man ko'y 5 og diha bisag naagod unta kay 500, naagod unta kay 5,000, naagod unta kay 50,000, pero imong ihog buot mo nako og lang ko diha 20 kay wa man ka maghuna-huna nga kana diin tibuok nimong kwarta iya sad nas Ginoo kay nabilong mo na nimo. Muna ang byuda, kining byuda nga nakita ni Jesus nga nihulog og duha ka dako, nya mao man to ang tibuok niyang kwarta, nalipay si Jesus nga nagtan-aw. Pasabot ang Ginoo nalipay sa gibuhat sa byuda. Ngano man literal, concrete nga ekspresyon nga ang iyang tibuok kinabuhi belongs to God. Huwag niya dito. Yang zaman, musunod mo aning byuda. Nangahilom na. Musunod mo, dili. Maayo, sige, testingin ninyo karon. Si Maria, wa gyud mawili nga ang iyang anak gihalad ngadto sa Ginoo pinaagi sa pagantos og pagpaantos o pagbitay sa krus. Nga naman, kay bawo na mas Maria nga ako belongs to God, akong anak belongs to God. Ug mao ni siya ang hulagway sa kaning 140 persons nga nakita ni San Juan sa unang pagbasa. Niingon siya diri nga kining mga tawhana
nagsunod sa Ginoo ug ang ilang kaugalingon gihalad sa Ginoo, wa sila magminyo. Ana, sa ato padili nila, wa nila sunda ba ang ilang tawhanon nga gusto. Wa sila nagminyo, gihatag nila sa Ginoo ang ilang kaugalingon. Mao sad ni ang atong mga martyrs, mao sad ni ang among gisunod kunuhay kaming mga pari. Kunuhay lang in quotation kay. Pero di guni para lang namo, di lang sa ni para sa mga madre, para gini natong tanan nga ihalad kay gibunyagan man ta, gihalad man ta ngadto sa Ginoo pinaagis bunyag. Sige, lingian na imong tupad. Ngayon na siya zaman ihatag ni mo tanan sa Ginoo. Wa mulingi nya unsa may atong himuon daan mindset. Unsa may mindset nato ba kanang conditioning sa atong utok, ato ginang gamiton ang prinsipyo nga nag-ingon, it is better to give. Tiwasa. Oh, may kay tana, it is better to give than to receive. Mao na katong byuda na kondisyon man ang iyang utok nga muhatag yun. Di pag adto niya sa misa, kay mao man ginay tulumanon og mo simba kang mohalad man yun, iya yung gihalad. Wa siya'y kahadlok. Nga naman, iya man ang priority, iya man ang mindset. Pareha ragon na anang mga batan-o na to karon nga kanang ilang sana kanang XX kanang magdaan ng bisikleta ba nga palupad-luparon, paambak-ambakon anang mga hagdanan, mga pangpang. Ug wa pa ma-mindset nila nga nindot na ganahan sila ana, kulbaan ka magtan-aw kanang mga skater, kanang ice skater nga muambak o kana na ang mga pangpang yang mubusdak ras po dito, dagan lang ya po dito sa ubos, mubalitok-balitok pa diha sa ere ana, ug wa gina maset ang ilang mind ana, porte lisura ana kurog maging tuhod nato manaog hagdanan, labi na ning mga tiwasono na, di ba? Unsa na kag muambak na juga perting lauma, na set lang ilang mind. Pareha sa daan ng mga mangambak ng eroplano perting taasa. Ako lang musakay ko eroplano mo lantaw ko sa ubos mo kiluha ani. Pero mo ba na yan no mo lag ambak ngadto. Tangilo ana. Pero ang ilang mind na kondisyon na magmaayo. Naaman nakaset man. Mo na karon iset ng atong mind, ihatag ko ni tanan sa Ginoo. Di ba? Na may nakaset sa ilang mind, mupalit yung kong slot ni Father Siano. Ana, niya karon malit mo. Ako man na magpalit. Ang kuwang na lang, mamaligya san mo. Ni palit naman ka, pamaligya san. Ako bitaw palit man sad ko. Pero sige sa kong baligya. Sige sa kong baligya ninyo. Salamat as of yesterday, ang ato ng halin niabot na halin nato sa dopes niabot na og 11,555 slots. Ako man ning gihangyo nga mao na inyong birthday gift nako. Salamat kayo ha. Ubay-ubay na gini inyong birthday gift na niabot na mga hapit mo 1,600 ka slots. Di nindot na kayo na. Lipay na kayo ko ana tungod kay di man na para ako, para man sa simbahan. So padayon lang kita aning atong mindset ba nga manghatag. Ang nakanindot mao kini. Unsa titubag nato sa Salmo? Mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Sa sige natong hatag, makakita gitag naong sa Ginoo. Kay di man jud mahitabo nga ang Ginoo mo tago basta manggihatagon ta. Ngano man kay ang tinuod nga makalipay nato dili ang kwarta nga isukli sa atong gihatag, kung dili ang presensya sa Ginoo iyang ipakita nato. Mao na kanang mga manggihatagon sa maaning namalit na tog slots, malipayon gyud, malipayon.
nagidaghan kay mo testimonya, Father, lahi na gyud kay akong kinabuhi karon. Sa sige na kong paminaw nimo, nya sige sa kong palit og slot, na usab gyud kaayo, di na ko magyaw-yaw sa kong mga anak, din ako magsigigyaw-yaw sa kong bana. Ana siya. Ako tag tinuod basad kaha, pero mura magtinuod. Kamo, tinuod, malipayon mo nga sige mong simba. Malipayon mo sige mong palit og slot. Oh, dara man din na. Ay na naghunungan. Di ba? Nganong hunungon man nimo nga malipayon man ka diha. At tanawan ng gasigig tigom o kwarta, kanang daw kay kwarta, di gyud manghatag, di gani muhog hapit kolekta kun mo simba. Tanawa, pangutan ag malipayon ba? Wow, magulanon, daghan kay kontra, daghan kay silang mga kahiubos sa kinabuhi. Ana, una, hastagod sa ilang naong, mahiubos sila. Anong, inaani man ni akong naong, ana, mahiubos. Di na gyud ka appreciate sa ilang naong. Unsa na ka ang ilang mga naong, silang kuyog sa kinabuhi. Sige lang panaway, sige lang yaw-yaw. Mao na ang Ginoo di ay kun malipay nato sama aning gibati niya sa byuda, lipayon sa taniya sa Dios nun nga kalipay. Kana bang kalipay nga makapuno sa tong kasing-kasing. Nako bitang pag-umangkon, birthday man niya karon si Fatima man na iyang ngan, Fatima Labra. Kamagwangan na akong pag-umangkon, purtig yung hasulan nako. Namon akong special mention kay mo ginay unang bata nga nakahasol nako. Kay ang akong maguwang na nabuntisan man to siya sa iyang kuan. Gitukhang man to sa iyang bana, kanayang nabana. Nya diha tipon mami atong puyo. Nag-eskwela pasad ko. Sus kay ang bata kana 40 bagyong mudag, sakit ba? Ari bagyon manukad o kana mga alas 12 gabi hangtod gyud nakadlawon. Kuan. Siging kuan. Siging siyagit. Di ra ba kasabot so siging siyagit ba ana bisag unsaon nato og kanang kuan ana-ana bitaw kanang sigihan na siya kanang labyog-labyog na ba puli-puli ming tanan nya eskwela ko mamatas ako ana orang nako kani bata paita dining maminyo matorture man ta. Moingon ko tong iyang ang iya bang bana amahan ani niya ingon ablihir ng bintana ning kay ilahos ko ni labyog kantos gawas kay mohilo man og kusgon og mayog ana mohilom siya ana pero imo lang ana-anaon dadi gyud mohilom pero inig ana kusog kayo pagkapoy biya guys tanan ilabyog sana ablihir na diha ning ingno niya ako maguwang ba ablihir na ning ilahos ko ni labay nga nas bintana. Pero karon ana successful biya kay ning ako sang pag-umangkon kay ngon ko may gani kay wa gyud gilahos og labay ba. O para nako mao na siya ang pagkamanggihatagon. Kana bang mo sakripisyo ta para paghatag og kinabuhi sa atong isig katao. Og haron sad kanang maong kinabuhi matagaan og kahigayunan nga molambo in the future. No, ayan na. So dindot no. Tistingin na ninyo, hatag yun. Maghatag sa mga kinabuhi o paglaom ngadto sa daghang mga tao. Muna yung hitabo ni Maria. Sa dihang gihalad niya ang iyang kaugalingon, nahimo siyang tuburan sa atong kaluwasan nga iyang gipanganak nga mao si Kristo. O, kita sa manganak sa taog kaluwasan basta manggihatagon ta. Ana, sige, manindog na ta mga manggihatagon.